Angge suksemetura titya majari pengantar bawas untuk alasan yang kepicire titya. Titya mewasta dewa idu yang jadi perwakilan saking kelas 10 MIPA 1. Saduron titya ngelaturan atur pinih ajak begrayam, titya ngatur pramu suksemaning mana majari ide samya widewasa menjalarang untuk mucarang pangastokare. Om Swastiastu. Saniwangnya titya manggali pemerintahan kota Denpasar. Saniwangnya titya dharma diakse panurekse. Mantukar para sisil sana nyarangin pacantokan. Asa punika talar ide dani sanitan presida ojah titya asa kesiki sani dahat cuk semayang terus tresna asa yang titya. Tinggalah sani becek puniki, titya jadi ngatur uningayang nanginin indek kewentenan satkerti sani patut kemargiang ren jagate puniki. Menawi ide dani sapun uning ke indek kasukseman satkerti punika. Satkerti kewangun antuk kali kruna hingga punika kruna sad mewah kruna kerti. Kruna sad madue arti nenam, kruna kerti madue arti suci. Dadosne kruna satkerti madue arti enam pasucian sani patut kemargian oleh para janune ring jagate puniki. Enam kesucian ika nenten jawenten tios. Atma kerti, samudra kerti, danu kerti, wana kerti, jagat kerti, miwah yana kerti. Sani kebawas atma kerti inggih punika utsaha miara kesucian sang atma mangda presida ngawinang parilaksana imanuses wasta becek. Duani kawentenan imanusa mau repren jagates tata kaliput antuk maya. Kawentenan maya punika rares ngawinang bingung. Bingung utawi awidya stata nuntun imanusa memargi sani iwang. Yening sampun sang atma presida kesucian pasti ke sampun imanusa presida ngerara pemargi sani patut. Aingge sani kaping kalih sani kebawas samudra kerti inggih punika utsaha sani patut kemargiang mangda presida keasrian samudra pasih miwah posisi keajegan. Akeh jalaran sani presida keutsahayang minangkadi nenten laksanaan pekaryan sani presida ngerusak pesisi. Napi malih sani ngerusak kancan sani mentar di tengah dani. Pekaryan sani pacang rusakin segaran punika utawi sani maurip irike contohipun ngerarah ular wangi portas, pukat harimau, bom, miwah sani tiosan. Iraga dados manusia sani madue pikayut patutnya presida miara keaslian segarane punika sekadi ring sekali. Sekadi ring sekali punika nenten jengaro paseh nandor taruh dari posisi miwas tata miara sani kebawas terumbu karang. Ring sekali talar patut kemargian sekadi papakalem melasti miwah sani tiosan. Sani kaping 3 sani kebawas danu kerti. Danu kerti inggih punika utsaha nglestariang genah pawatuan toya utawi sumber-sumber air sekadi pasiraman, tukad, danu miwah sani lian-lianan. Pastike ide dane sapun uning ring kawigunan toya sani presida ngurip sahananin sani maurip sani wenter jagate punika. Usaha sani presida keanggian jalarang mangda kewontenan danu sate asri inggih punika enten ngrusak taru sani wenten turmani ngawargiang upacara melasti miwah ngaturan pekalem ring tenahin danu. Saturnyane sani kebawas wana kerti inggih punika usaha nglestariang kesucian alas ring jagate puniki. Kewontenan alas punika rares ngaminang angin sani kairup persih tur akeh daging oksigen. Saking mawon enten taler parilaksana sani ngawinang alase punika nenten asli utawi usak. Sani pinih ajab ngawinang antuk tetanduran taru sani ring alase wantah sangkaning parilaksana manusia sani leubeung. Akeh pisan taruna sani kebah kaanggen wangunan utawi kaadol sakewanten nenten kesarengan antuk usaha nandur taru sani kebawas reboisasi. Inggih ide dade ngiring sani make nikiang pikayun tur ke ngutsahayang
Mangdene kuantaran wana preside ajak nyantos riwekas. Sane kaping 5 ke bawah jagat kerti. Semanya jagat kerti punika usaha sane kemargiang mangda preside ngamargiang sane ke bawah keharmonisan ring jagat. Keharmonisan punika pacang preside kemargiang yening para umate sane kawangun sane kaping 5 ke bawah jagat kerti. Sukseman jagat kerti punika usaha sane kemargiang mangda preside ngawerdiang sane ke bawah keharmonisan jagat. Keharmonisan punika pacang preside kemargiang yening para umat sampun memargiang trihirta karana. Trihirta karana inggih punika keharmonisan sane kuangun idewa sareng manusia, manusia sareng manusia, miwah manusia sareng jagat genah ipun. Yening iraga sareng sami sampun preside memargiang trihirta karana. Preside taler ngertiang jagat kerti. Rares sane kaping 4 utawi kaping 6 punika ke bawah jana kerti. Sane ke bawah jana kerti inggih punika usaha nyuciang raga mangda nenten kegoda oleh manyu. Pemargi sane kaanggen nyuciang raga ring niskala wantah laksana upacara sane ke bawah pebayuan. Inggih hedadane sane mangnya titiang sepatutnya iraga setate makarya utawi maparilaksana nganutin sastra agama mangda pada ngalimbakan turmaning nanti ngemargiang satkerti duaning satkerti punika pacang preside mewerdiang jagat sani santi asri tur ajab. Reng penegaran Indonesia umat Hindu sampun laksanayang satkerti punika untuk upacara-upacara agama. Silih sinunggil upacara agama sani pinaku jalarang laksanayang satkerti inggih punika upacara labuh bentuh sani cara bebentuk sani tiosan yang tertarang laksanayang upacara Bali Eke Dasa Ludra nyabran 1 warsa, Pancawali Kramo nyabran dasa warsa, Tawur Kesanga nyabran 6 warsa, miwah upacara Bali Merewa Bumi sani kelaksanayang nyabran ciwarsa. Nikesami madue tetujuan nyuciang buana agung miwah buana alit utawi mikrokosmos. Inggih edadane pamekas ring dharma diaksa panoreksa kadi sampunika titiang ngaturang nanginin parindikan usaha sane preside kaanggen ngemargiang satkerti. Akeh titiang matur, akeh taler iwang titiang aturan, kirang langkung atur titiang nunas gang rendah sinapura, pinaka pamumput sinap titiang antuk carang parang santi. Om santi 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 om.